Godina je 2006. U Beogradu i Podgorici zakazana je ostavinska rasprava. Zakucan je i poslednji ekser u jugoslovenski posmrtni kovčeg, nad kojim su do kraja ostali da bde Srbi. I oni koji više nisu hteli da budu Srbi. Na ovoj 3 godine unapred planiranoj ostavinskoj raspravi nisu bila prisutna oba naslednika. Nažalost, dok je jedan tragično nastradao u atentatu, drugi je pak prigrabio sve što je mogao. Luku, zaliv, kuću na moru, pa čak i celo more. Drugim rečima, napravio je svoju državu. Sa tugom se prisećao dana kada je bio Jugosloven, pa Srbin, a sada Crnogorac. U Beogradu je ostala okupljena ožalošćena porodica na čelu sa premijerom i njegovim ideološkim ocem, kao i predsjednikom sa njegovim biološkim ocem, a pored njih našli su se i ostali. Inertnost i politička impotentnost Beograda uz diskutabilni referendum propraćen brojnim nepravilnostima i nedvosmislenim političkim i izbornim manipulacijama iz Podgorice ostavili su Srbiju privremeno hendikepiranu bez izlaska na more, stvarajući joj tako danas brojne geopolitičke probleme. Ali ono što je posebno potrebno naglasiti, viševekovni san o jedinstvu srpskog naroda u jednoj državi je razbijen ili pak odložen na neko vreme. Bilo je potrebno napraviti državu od početka. Suštinski problem nametao se kod ključnog pitanja, a to je status Kosova i Metohije. Naime, nakon donošenja rezolucije 1244 u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kosovo i Metohija vezivano je za postojanje Savezne Republike Jugoslavije. Međutim, raspadom državne zajednice Srbije i Crne Gore otklonjeno je i poslednje sidro koje je pravno držalo južnu srpsku pokrajinu za Beograd. Zbog toga, tadašnjim vlastima bilo je bitno u što kraćem roku doneti ustav, koji bi na izgled osigurao teritorijalni integritet Republike Srbije, iako su sve nadležnosti bile izgubljene, a pogrom 2004. godine, naročito posle državne neintervencije, ozbiljno poljuljao poverenje srpskog naroda u želju i volju političara u Beogradu da se ozbiljnije posvete problemima na Kosmetu. Dodatni strah u kosti srpskoj vladi ulila je propast bečkih pregovora i pretnje secesijom albanskih separatista. Sa druge strane, nalazila se državotvorna opozicija, oličena u delovanju Srpske radikalne stranke, koja je verovala da će donošenje novog ustava značiti izlazak iz višedecenijskog tumaranja po jugoslovenskim mračnim hodnicima, kao i konačan momenat kada će se definisati i zavioriti srpska trobojka sa ocilima i kada će svi sa ponosom i rukom na srcu slušati himnu Bože pravde. Novi ustav Republike Srbije pisan je bez uključivanja naučne i stručne javnosti, kao i bez inkluzije ključnih političkih činilaca. Tačnije, glavni ideološki tvorci ovog dokumenta bili su funkcioneri DSS-a, uz sveopšte mentorstvo elitističke nacionalne geruzije poput Dobrice Ćosića, Ljube Tadića, Matije Bećkovića i drugih. Pored brojnih manjkavosti, Ustav je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije konsenzusom gotovo svih političkih partija. Predlog dokumenta dobio je podršku građana tokom mukotrpne dvodnevne kampanje 28. i 29. oktobra 2006. godine. A sam referendum ostao je upamćen kao momenat kada je prvi i jedini put glasao patrijarh srpski Pavle. Ovaj Mitrovdanski ustav, kako je i formalno prozvan zbog datuma svoje primene, na izgled je pružio pravni okvir za funkcionisanje države i institucija, što je donelo donekle stabilnost posle dvodecenijskog procesa raspada Jugoslavije.
Međutim, ovo će se pokazati kao kratkotrajno, jer će već 2008. godine albanski separatisti uz podršku zapadnih zemalja proglasiti nezavisnost takozvanog Kosova, čime će odbrana južne srpske pokrajine ustavnom preambulom pokazati kao neuspjeli pokušaj, dok će pravosudni sistem doživjeti svojevrsnu kataklizmu već 2009. godine. Da bi se razumeo celokupan proces koji će do temelja uzdrmati srpsku pravnu državu i postaviti postulate delovanja takozvane duboke države, čija nedela upravo doživljavaju svoju kulminaciju, potrebno je sagledati celokupan period od 2000. godine do danas. Ovaj period se hronološki može podeliti na 3 celine. Vreme infiltracije i saradnje, vreme spavača i priprema terena, vreme buđenja i aktivacije. Vreme infiltracije i saradnje. Posle provođenja sasvim sigurno prve obojene revolucije u svetu, poznatije kao 5. oktobar, građani Republike Srbije ponadali su se stvarnim i istinskim reformama koje bi donele obećani prosperitet i napredak, zatim izlazak iz međunarodne izolacije, ali pre svega vladavinu prava i ekonomski rizorđimento. Umesto toga, posle svrgavanja Miloševića nasilnim putem, na ulicama Beograda stigli su dodatni politički pritisci, podmazani danajskim darovima i raznim kreditima čija je cena skupo koštala sve građane Srbije. Kada govorimo o pomoći koja je stizala sa zapada, najdarežljiviji bio je USAID, Američka agencija za razvojnu pomoć, koja je preko svojih donacija vršila postepeni, ali svakako i agresivni proboj u srpsko pravosuđe. Naime, proces širenja te mreže unutar pravosudnog sistema nastupio je pod plaštom tobože reformi kako bi se uklonile sudije postavljene u vreme vladavine Slobodana Miloševića, koji su, prema rečima nove dosovske vlasti, korumpirani i kompromitovani kroz brojne afere. USAID i NED i ostali su aktivni svuda gde je to američkom interesu bilo potrebno, na celoj kugli zemaljskoj. Kod nas su bili posebno im je važan bio pravosudni sistem i tu su još od 2001. kada su se pojavili ovde počeli da ulažu veliki novac u pravosuđe i pre svega u specijalni sud koji je formiran posle ubistva premijera Đinđića 2003. godine. I po svemu sudeći su veliki značaj videli u tome da kontrolišu naše pravosuđe. Posle petooktobarskih promena ulazimo u jednu reformu pravosuđa koje je trebala da ima za posledicu, da kažem, jačanje pravosudnih institucija. Tu smo negde, mislim, izgubili ritam i napustili neku našu pravnu tradiciju. Možda malo više se okrenuli nekakvim trendovima koji nisu u skladu sa nekakvom našom pravnom tradicijom. Nesumnjivo je da je pravosuđe bilo jedna od meta upravo tih težnji, tih aktivnosti i svega onoga što je sprovođeno u takozvanoj političkoj tranziciji tih nekadašnjih socijalističkih društava, odnosno država. U tom trenutku postojala su 3 pravca nastupanja. Prvi se odnosio na delovanje putem novca i donacija, a sve je manje više realizovano kroz kanale USAID-a i Soros fondacije. Naime, organizovane su grupe seminara i team buildinga za sudije, tužioce, pripravnike i saradnike, gde je upravo na tim putovanjima i usavršavanjima vršena politička indoktrinacija i potkupljivanje siromašnih sudija, koje su u vreme najveće hiperinflacije ostale na radnim mestima i radile za male plate. Demokratsko otvaranje i proces takozvane tranzicije stvorio je zapravo paradoksalno najveću korupciju u pravosudnom sistemu, jer određeni broj sudija zapravo nije radio za platu, već za primanja koje je dobijao od strane stranih faktora. A to je nešto što se upravo i sada dešava u sudstvu i tužilaštvu, kao i na fakultetima, među profesorima.
Znači, javna tajna je bila da su u Palati pravde, recimo tada okružnom sudu u kome sam ja bio, jedan broj sudija je dobio pare. To je takozvana pomoć sudijama bila. A izgovor za to, kada sam kasnije razgovarao sa pojedincima, je bila da se sudije ohrabre, da pruže otpor bivšem sistemu, a bivši sistem srušen. Kome da pruže otpor? Kakav otpor? Znači, pripremaju se, prepariraju za ono što dolazi. Za ono što treba da se uradi. Drugi korak je vršen kroz pritisak na sistem bezbednosti u cilju obezvređivanja, odnosno devalvacije srpske bezbednosno-obaveštajne službe, u prvom redu javne i tajne službe. Diskreditacija ličnosti poput Radeta Markovića i Jovice Stanišića nužno je povlačila konsekvence za reformu službe državne bezbednosti i ulazak u proces stvaranja Bezbednosno-informativne agencije, kako bi se ugasio resor državne bezbednosti iz vremena Slobodana Miloševića. Zajedno sa resorom težilo se ka penzionisanju brojnog kadra koji nije bio podoban za nova vremena. Ipak, pokazat će se, ovaj proces nije tekao tako neprimetno i glatko, jer su ministarstva sile i resori bezbednosti odolevali naletima s polja u momentima kada se sve u državi lomilo. Treći pravac i ujedno najsnažniji dolazio je političkim kanalima, odnosno ka predstavnicima same vlasti. Vlada Zorana Đinđića je odmah nakon formiranja u januaru 2001. godine posetila Sjedinjene Američke Države. Na sastanku sa Colinom Powellom, Đinđiću su predočena očekivanja nove američke administracije, koja su se smatrala podrazumevanim i neophodnim za ispunjenje. Ta očekivanja su realizovana kroz dve faze. Prva faza je predviđala hapšenje i izručenje Hagu Slobodana Miloševića, kao i donošenje na saveznom nivou zakona o saradnji sa Haškim tribunalom i isporučenje svih imena koja su se našla na uručenom spisku. Ista očekivanja američki državni sekretar Powell ponovio je Vojislavu Koštunici tokom njegove posete Vašingtonu u maju 2001. godine. A bitno je istaći da su i Đinđić i Koštunica prihvatili da urade ovaj domaći zadatak. U Sablji je, inače iz Novog Sada, tadašnja predsjednica Okružnog suda, bila javno rekla jednom prilikom da je tadašnji ambasador Montgomery pozvao i rekao da može ona slobodno da bude VD Vrhovnog suda Srbije, bez obzira što nije sudija tog suda, što je naravno po zakonu potpuno nemoguće, jer je u vanrednom stanju sve dozvoljeno. Koliki je uticaj stranaca bio kad ste vi imali vrlo ozbiljnu ženu po biografiji koja misli da je pravni argument, rekao mi ambasador Amerike, da je to moguće. To je živa istina. Spregom države i kriminalnih krugova uz posredovanje šefa poslaničke grupe DOS-a, Čedomira Jovanovića, Slobodan Milošević je prvo uhapšen, a zatim isporučen simbolično na Vidovdan, čime se uspon i pad jednog čoveka desio upravo na ovaj najveći državni praznik, a za simboliku oko Vuka Brankovića postarali su se drugi Srbi. Za Miloševićevu glavu Vlada Republike Srbije je na donatorskoj večeri inkasirala 1.330.000.000 američkih dolara, što bi danas iznosilo negde između 5 i 6 milijardi. Ovaj moment je zapravo bio prelomna tačka u procesu isporučivanja srpskih političara i oficira Haškom tribunalu. Druga faza se odnosila na oslobađanje terorista koji su radili na podrivanju ustavnog i pravnog poretka Savezne Republike Jugoslavije, čineći pri tome zločine, pre svega protiv srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Zapad je na teroriste gledao kao na borce za slobodu i opravdavao njihovo delovanje. Donošenjem zakona o amnestiji u Saveznoj skupštini 4. juna 2002. godine stvorili su se pravni uslovi da preko 1000 albanskih terorista bude pušteno na slobodu. Neko je te ljude osudio, a onda ih je neko drugi pod političkim pritiskom iz inostranstva oslobodio. I ajde stavite se vi u cipele, ulogu samo toga sudije koji je doneo takvu odluku. A podsjetit ću vas, nije baš tako jednostavno osuditi nekoga ko je
do lakata krvavih ruku ili do ramena krvavih ruku terorista. Terorista koji je sebe umrljao krvlju srpske nevine čeljadi i dece. Nešto pre toga korak dalje je otišao tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, koji je nakon konsultacija sa sudijama pomilovao Aljbina Kurtija, osuđenog na 15 godina zatvora zbog terorizma. U isto vreme, u sprezi i dogovoru političara i tužilaštva, stopirana je istraga protiv pripadnika Dreničke grupe terorista Hašima Tačija za prvobitnu optužnicu koja je protiv njega podignuta 2000. godine, kada je okrivljen za ubistvo 482 Srba i 14 nealbanaca u periodu posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Prema saznanjima do kojih je došao Centar za društvenu stabilnost, a o čemu će posebno biti reči u predstojećem periodu, postoji uvezan čitav niz faktora iz sistema pravosuđa koji su uticali na donošenje ovakvih odluka, a čije instrukcije su došle putem USAID kanala, zahvaljujući donaciji ili mitu koje su primale određene sudije tokom svoga rada. Za sam kraj ovog dela sasvim sigurno najveće zgražavanje javnosti izaziva proces protiv braće Mazreku, koja su bila prvostepeno osuđena na 20 godina zatvora u Okružnom sudu u Prištini, izmeštenom u Nišu, za počinjen zločin nad 43 srpska civila u selu Klečka na prostoru Kosova i Metohije. Međutim, na putu od Okružnog suda u Nišu do Vrhovnog suda u Beogradu, spisi predmeta volšebno nestaju i Vrhovni sud poništava presudu Okružnog suda. U prvi mah, braća Mazreku ostaju u pritvoru, ali u međuvremenu dolazi do dogovora između predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Koštunice i pojedinih sudija, te se uz posredstvo i svakodnevne posete i pritiske Nataše Kandić na slobodu pušta preko 120 albanskih terorista, među kojima je bila i Fljora Brovina. Zahvaljujući najvišim pravosudnim instancama Republike Srbije i političkim manipulacijama Vojislava Koštunice i DSS-a, do danas monstruozan zločin u Klečki ostao je nekažnjen. A kao teret na savesti srpskih sudija, koje su pustile na slobodu teroriste, ostaje svedočenje jednog od braće Mazreku, čije će rečenice odzvanjati mračnim hodnicima Palate pravde u Beogradu. Komandant OVK je od Veja devojčicu maljo sa stranu i nared gisiljovao na oči ostalih. Drugi je uzeja jedno devojče od 10-11 godine. Čuo sam da je boljno vrištalja, a iz gomilju da je neko dozivao, kćeri Jovana. Biogu je to sigurno majka. On mi je naredija da gu držim dok je on siljovaja. Poslije toga naredija je i na mene da gu siljujem što sam i učinija. Vojnici su čekali na red da i oni siljuju. 1. jula 2003. godine, usvajanjem zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, osniva se tužilaštvo za ratne zločine. Autonomna struktura tog tužilaštva ustrojena je na osnovu ovog zakona, kako bi se formirali i posebni sudski i tužilački organi za procesuiranje najtežih krivičnih dela počinjenih tokom ratova 90-ih na teritoriji bivše Jugoslavije. Vrlo brzo se pokazala prava namera koja je stajala iza osnivanja ovog tela. Kada se pogleda činjenica da je najveći broj optužnica podignut protiv pripadnika srpskog naroda, dok su zločini počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj, na Kosovu i Metohiji i u Bosni i Hercegovini, ostali nekažnjeni ili nedovoljno istraženi, lako može da se uoči princip selektivne pravde, po kojem je delovalo ovo tužilaštvo. I sve su to radili da nas bude sramota toga, da se osjetimo i poniženo, donoseći sudske odluke u čijem naslovu je pisalo u ime naroda. U ime kog naroda su oni to donosili? Za neke od najtežih zločina nad srpskim civilima, poput onih u Glini, Grabiću, Bratuncu ili zverstva nad Srbima na Kosovu i Metohiji, na primjer slučaj Žuta kuća, do danas niko nije odgovarao pred domaćim pravosuđem.
Posebno je simptomatična veza tužilaštva sa stranim faktorima u smislu razmene dokaza, koordinacije predmeta i slanja informacija, dok se istrage protiv lica iz albanskih, bošnjačkih ili hrvatskih vojnih formacija sprovode sporo, površno ili nikako. Na taj način, umjesto da bude garant objektivne i nepristrasne pravde, tužilaštvo se u očima mnogih građana pozicioniralo kao instrument političkih obračuna i sredstvo za istorijsku reviziju konflikta 90-ih, po kojoj Srbi ispadaju jedini krivci, a žrtve srpskog naroda ostaju nevidljive. Time ovaj Sokratov proces, u kojem se unapred zna ishod, postaje reper i ujedno pravilo za mnoge postupke kojima bi i Franz Kafka pozavideo. Verovatno jedna od najinteresantnijih dugogodišnjih kontroverziji u vezi sa radom Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije jeste i postavljanje Bruna Vekarića, etničkog Hrvata, na mesto zamenika tužioca. Iako se nacionalna pripadnost sama po sebi ne bi smela uzimati kao diskvalifikujući faktor u kontekstu osetljive i traumatične istorije ratova na prostoru bivše Jugoslavije, prisustvo osobe hrvatske nacionalnosti u vrhu institucije koja sudi za ratne zločine, u najmanju ruku otvara prostor za sumnju u nepristrasnost i institucionalnu ravnotežu. Bruno Vekarić se u svojim javnim nastupima zalagao da Republika Srbija prizna da se u Srebrenici desio genocid, te je bio jedan od onih koji su zagovarali ideju da Narodna skupština Republike Srbije donese deklaraciju o genocidu u Srebrenici. A jasno je da je Haški tribunal imao više nego očitu nameru da prekraje istoriju, onda vam je sasvim jasno da i ovde su bili kojekakvi likovi koji su očito radili po njihovim upustvima. Svakako da je cilj bio da se u najvećoj meri Srbi okrive za sve moguće zločine koji su postojali u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kada je reč o saradnji tužilaštva za ratne zločine sa Haškim tribunalom, ona je bila više od uobičajene pravosudne kooperacije. Ona je predstavljala deo složenog procesa koji se u javnosti i među stručnjacima često tumači kao sistemski obračun sa srpskim političkim i vojnim vrhom. Saradnja je bila selektivna i nepotpuno transparentna. Tužilaštvo je često unapred određivalo koje će slučajeve ustupiti tribunalu, a koje će rešavati u unutrašnjim postupcima. Ono što je bila konstanta jeste činjenica da se u najvećoj većini slučajeva radilo o Srbima. Ova selektivnost ukazuje da je Tužilaštvo za ratne zločine kao domaća institucija predstavljalo sredstvo za sprovođenje naloga iz inostranstva. Više od 20 imena je isporučeno u Hag, dok su od suđenja pravljeni medijski spektakli u Srbiji kako bi se vršila dehumanizacija svih onih koji su isporučeni pred montirane procese, poput onog kada je suđeno Mladoj Bosni i Gavrilu Principu. Sa druge strane, narativ koji je serviran i opšte prihvaćen u Beogradskom krugu dvojke jeste da se radilo o savremenom Nirnberškom procesu u kojem su Srbi posmatrani kao nacisti, dok su status žrtve podelili Hrvati, Bošnjaci i Albanci. Znači, Srbi su zločinci, a nad Srbima se ne može izvršiti zločin. To je strahovita poruka. To je poruka sa kojom smo mi izašli iz 20. veka i ušli u 21. vek. To je zastrašujuća poruka. I ona se može vidjeti na svakom koraku. Kroz statističke podatke rezultata tih i takvih sudskih postupaka. U čitavom periodu 2000-ih godina sasvim sigurno najskandalozniji moment u radu pravosudnih organa zauzima reforma pravosuđa u Srbiji, sprovedena 2009. godine pod okriljem tadašnjeg Ministarstva pravde i ministarke Snežane Malović. Ova reforma predstavlja jedan od najkontroverznijih poteza u celokupnoj istoriji srpskog pravosuđa. Ona je imala za cilj, kako je zvanično obrazlagano, profesionalizaciju i depolitizaciju sudstva, usklađivanje sa evropskim standardima i jačanje nezavisnosti sudske vlasti. U praksi, međutim, ona je rezultirala dubokim političkim i institucionalnim poremećajima, koji su ostavili dugotrajne posledice. Naime, u decembru 2009. godine
Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca u novom sastavu, koji je kritikovan zbog bliskosti sa izvršnom vlašću, sproveli su preko noći proces reizbora svih sudija i tužilaca u zemlji. Od približno 2500 sudija, njih 837 nije ponovo izabrano, što znači da je 1/3 sudija ostala bez posla. Takođe, od oko 800 tužilaca i zamenika tužilaca, njih 308 nije reizabrano na funkciju. Reč je bila o profesionalcima, među kojima su mnogi imali dugogodišnju sudsku, odnosno tužilačku karijeru, bez ikakvih disciplinskih ili krivičnih postupaka protiv sebe. Razlozi za njihovo uklanjanje nisu bili transparentno obrazloženi, što je izazvalo žestoke kritike i unutar struke, pa čak i od strane pojedinih međunarodnih organizacija. Najveći udarac ikada na sistem, tu su pokojni Miki Rakić kao direktni špijun pre svega Amerike, malo Britanaca, malo Amerike, sa Borisom Tadićem, zapravo u toj garnituri izbacili 830 sudija na ulicu bez ikakvog rešenja i obrazloženja. To je, što je urađeno tada sa pravosuđem, bio genocid. To je bio genocid nad srpskim pravosuđem. Srpsko pravosuđe, ja sam tada rekao, neće se oporaviti narednih 20 godina. Sada bih revidirao taj stav, rekao bih ne 20, 30 godina. Pravnička javnost, a posebno udruženje sudija i tužilaca, kao i brojne nevladine organizacije, kritikovali su proces kao netransparentan, politički motivisan i pravno neutemeljen. Misija OEBS-a u Srbiji, kao i Evropska komisija u svojim izveštajima, ukazali su da reforma nije sprovedena u skladu sa evropskim standardima o nezavisnosti sudstva. Evropska komisija je u godišnjem izveštaju iz 2010. godine izrazila ozbiljnu zabrinutost u pogledu načina na koji je ovakav reizbor sproveden. Ne mogu tačno se setim, ali mislim da je više od 5 ljudi umrlo u tom periodu kao posljedica direktna svega toga što se događa. Ljudi su ostajali na ulici gladni. Znate, sudija koji ceo život se sprema da bude sudija, njemu žena ne radi, ima 2 dece. Fizički nije spreman i nije se osposobljavao da radi za strugom ili da radi na građevini da bi mogao da zaradi neki par. Jednostavno, mnogo ljudi je bilo gladno. Gladno. Ne treba zaobići, a ne pomenuti da je nešto manje od 2000 ljudi u tom procesu ostalo bez svoje funkcije. Funkcije koja je bila Ustavom garantovana kao stalna i kao nepomerljiva. Da ne pričamo o tome da su časni i čestiti ljudi koji nisu izabrani samo zbog političke nepodobnosti, neki od njih i podigli ruku na sebe. Neki od njih nisu dočekali da bude ispravljena nepravda prema njima, pa su zbog posledica stresa, bolesti, otišli na onaj svet, dakle preminuli. Tokom reforme, sudije i tužioci su se birali na osnovu subjektivnih kriterijuma, a neretko i na osnovu preporuka lokalnih odbora Demokratske stranke. Jedan od najdrastičnijih primera je primer iz Vlasotinca. U ovoj opštini spiskovi podobnih sudija pravljeni su na osnovu preporuka opštinskog odbora Demokratske stranke, a uvidom u dokumente koji su se nakon reforme pojavili, vidi se da je i članstvo supružnika u tadašnjoj vladajućoj stranci bilo veliki plus ili minus. Neki delove je Demokratska stranka iskadrirala potpuno, ili gotovo potpuno, 90%, recimo Niš, u značajnoj meri Novi Sad. U Beogradu donekle i nije. Tako da je tu upliv zapravo Demokratske stranke i te ideologije u sudstvo ogroman. I jednom kad to uradite zbog nezavisnosti sudskog poziva, ne možete vi da pravite nikakve lustracije, vetinge, nikakva seče izbacivanja, nego morate da idete od slučaja do slučaja. Tada visoki funkcioner Demokratske stranke. U samom vrhu. Počinjemo priču i on meni vadi neke spiskove. Znači, kao birački spiskovi. Oliko, vadi. Ja kažem, šta je to? Pa kaže, kolega, znate, vi ste dugo u pravosuđu beogradskom, vi znate sudije, ovo, ono i tako dalje. I izgovara čuvenu rečenicu koja je mene potpuno šamarila.
kaže, znate, mi imamo kvotu 80. Ja kažem, šta to znači kvotu 80? Pa kaže, 80% ćemo mi birati ovih sudija. To je Demokratska stranka u tom trenutku. Malo sam, na primjer, reagovao i završilo se jednim malim incidentom koji nije imao nikakav ishod, ali sam uglavnom počeo, rekao sam tamo, kakva kvota, jeste vi na konjskim trkama, jeste vi normalni, znate li vi šta radite? Sistem izbora sudija je postavljen tako da su prednost prilikom izbora imali oni kandidati koji su lokalni funkcioneri Demokratske stranke prepoznali kao sudije naklonjene stranci ili kao osobe koje su godinama unazad pružale pravnu podršku delovanju stranke. Sa druge strane, oni koji su bili označeni kao žestoki protivnici DS-a nisu dobili novi mandat. Vlast je u tom momentu diktirala tempo i način rada celokupnog pravosuđa. Period od 2009. do 2012. godine ostaće upamćen kao doba verifikacije i valorizacije onih sudija i tužilaca koji su se godinama unazad pokazali kao poslušni izvršioci naloga zapadnih ambasada i USAID-a. Na ovaj način, unutar pravosudnog sistema stvorena je duboka država lojalnih kadrova, kojima su upravljali ljudi iz senke, odnosno iz inostranstva, ili oni koji su barem zastupali takve interese. Verovatno najbolji pokazatelj i rezultat ovog procesa jeste suđenje Gnjilanskoj grupi terorista, koji su počinili masovne zločine nad srpskom decom i civilima u opštini Gnjilane na prostoru Kosova i Metohije u periodu jun-decembar 1999. godine. Grupa od 11 albanskih terorista uhapšena 2008. godine u Preševu osuđena je prvostepeno na 116 godina zatvora. Međutim, presuda je poništena i oni su pušteni na slobodu. U ovom deja-vu procesu učestvovao je aktivno i sudija Miodrag Majić, koji je jedan od najzaslužnijih za nekažnjavanje zločina. Stoga možda je potrebno pitati sudiju Majića, ko su zapravo deca zla? Koliko košta sloboda terorista? Koliko vredi bezvredna izdaja zemlje? Kako se krv pere sa tog novca? Apelacioni sud u Beogradu, odnosno veće apelacionog suda u kome je bio sudija Miodrag Majić, oslobodilo je ljude, ili da ne kažem ljude, zvere, koji su žene silovali, tukli, potom i ubijali. Oslobodilo ih je, oni su izašli iz zatvora, to jest iz pritvora, izašli sa teritorije koja je bila pod našom suverenom i efektivnom kontrolom, da bi kasnije Vrhovni kasacioni sud ukinuo tu njihovu odluku i pokazao da nisu bili u pravu, ali tad je već bilo kasno. Na samom kraju ono što će ostati kao poseban pečat koji oslikava to vreme jeste lov na poslednjeg graba ili ti junaka. Te 2011. godine dok je vlast stvarala u narodu narativ i lepila plakate kao iz filmskih vesterna o poteri sa takozvanim poslednjim haškim beguncem, neki drugi su se borili za istinsku pravdu i pravo srpskog vojnika i oficira, u ovom slučaju oličenog u liku generala. Kulminaciju tih dana predstavljalo je hapšenje Ratka Mladića u jednom banatskom selu Lazarevu, koje je predstavljeno kao ogroman uspeh srpske policije i tužilaštva. U tom momentu vladajuće stranke zajedno sa tužilaštvom poslale su zajedničku i jedinstvenu poruku, koja se najbolje oslikava u Nušićevim stihovima. Potmulo su udarala zvona iz budžaka, a i što bi da se čini dževa kad je pratnja srpskoga junaka. Srpska deco, što misliti znate, iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su take, babe slave, preziru junake. Zato i vi ne mučite se džabe. Srpska deco, postanite babe. Vreme spavača i priprema terena. Posle promene vlasti 2012. godine i dolaska nove skupštinske većine, veliki broj sudija i tužilaca je rehabilitovan i vraćen na funkcije. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca su morali da sprovedu ponovni postupak za one koji nisu bili reizabrani.
a u međuvremenu je država bila prinuđena da isplati značajne sume novca na ime plata, naknada i obeštećenja za nezakonito uklonjene nosioce pravosudnih funkcija. Šteta koja je naneta državi koštala je građane Srbije preko 11 milijardi dinara. Ono što je posebne važnosti jeste da za ovaj zločin prema našem pravosuđu niko nije odgovarao. Nakon ovoga situacija u pravosuđu postaje mnogo tiša i ne toliko dominantna. Prateći političku situaciju u državi, pojedinci u sudstvu i tužilaštvu shvataju da je vreme zapravo za tiho delovanje i širenje mreže kroz krajnje suptilan pristup i prodor prema osnovnim sudovima, pri čemu se stvara pogodno tlo za stvaranje kadra od mladih pripravnika, spremnih često da pomešaju značaj i svrhu kosmopolizma sa tendencijama globalizma, kao i da se odlučno suprotstave svakoj suverenističkoj ideji. Na ovaj način započet je proces invertan prvobitnom. Do 2012. godine imali smo pristup gde se politika mešala u sudstvo i tužilaštvo, a od tada do danas dešava se obrnuto. Sudije i tužioci postaju politički aktivni činioci koji bitno utiču na politiku kroz sopstvene poluge moći, na taj način kreirajući ono što se zove duboka država. Najbolji primjeri za takvo višegodišnje delovanje kriju se javno u radu organizacije CEPRIS i Proglas, kao i kroz delovanje Advokatske komore Vojvodine na čelu sa Vladimirom Beljanskim. I ovdje imamo kontradikciju, da se ti ljudi zalažu za vladavinu prava, za uspostavljanje pravne države, poštovanje zakona i tako dalje, dok sami, rekao bih, krše zakon, jer zakon o sudijama i zakon o javnim tužiocima vrlo jasno zabranjuju bilo kakvu političku aktivnost sudija, odnosno tužilaca, a rekao bih da je Proglas par excellence jedna politička organizacija koja pokušava da svojim delovanjem utiče na političku situaciju u Srbiji. Član 54 je jasan. Javni tužilac ne sme da se bavi politikom. Ne sme zloupotrebljavati svoju funkciju za političke svrhe. Ne sme nikad staviti svoja lična politička opredeljenja. Hvala Bogu, mi smo svi živi ljudi i svi imamo svoje političko opredeljenje. Ali opet, s druge strane, niko ne sme svoje lične stavove i lične interese stavljati ispred interesa službe. Pravo je svakog advokata da ima svoje političke, nama nije zabranjeno da imamo politička uverenja, angažmane, delatnosti, to je sve u redu. Ali koristiti obustave rada u političke svrhe, to je apsolutno neprihvatljivo i to nikada nije smelo se dogoditi. Ali to je samo jedan u nizu tih, kao što nikada blokade fakulteta nisu smjele da se dogode, kao što nikada ovo oduzimanje pravo na kretanje blokiranjem saobraćajnica nije smjelo da se dogodi, kao što i sad se događa, kao što nikada blokada RTS-a nije smjela da se dogodi, tako dalje. U seriji tih nezakonitih postupaka, nažalost, i advokatske komore su krenule pogrešnim putem. Sasvim sigurno taj neki stav koji bi advokatura morala da ima, jednog intelektualnog, šireg pogleda, neostrašćenog, političkog, je izneveren. Sudije, kao što kaže Venecijanska komisija u svom stavu, komuniciraju sa javnošću kroz svoju presudu i kvalitetom svoje presude. Znači, sudije imaju, kao što imaju određeni stepen zaštite kojima se štiti njihova nezavisnost, sudije su u obavezi da se uzdržavaju od političkog delovanja, od učešća u političkim kampanjama, zato što vi samim tim narušavate poverenje i narušavate nepristrasnost. Glavni zadatak te tihe, duboke države u pravosudnom sistemu bio je stvoriti klimu u društvu i atmosferu o preko potrebnoj reformi, koja bi bila prelomna tačka u procesu stvaranja autonomnog delovanja, ali u krajnjem cilju trajnog podrivanja političkog sistema i društvene stabilnosti u državi. Drugim rečima, kada je Srbija na referendumu 2022. godine izglasala ustavne promene u oblasti pravosuđa,
Javnost je to doživela kao korak ka dubinskim reformama, ali i kao čin državničke zrelosti. Vlast koja je imala faktički kapacitet da kontroliše proces izbora sudija i tužilaca kroz Skupštinu, dobrovoljno se odrekla tog uticaja u korist struke, nezavisnih tela i evropskih standarda. Bio je to potez koji je imao i simbolički i pravno-sistemski značaj. Potvrditi da Srbija želi da gradi nezavisno pravosuđe, oslobođeno političkog pritiska u skladu sa vladavinom prava. Međutim, 3 godine kasnije postavlja se ozbiljno pitanje da li je reformisano pravosuđe zaista postalo nezavisno ili samo otuđeno? Da li je postalo zaista depolitizovano ili je stavljeno pod kontrolu drugih aktera? I konačno, da li današnji sudski sistem radi u interesu građana, države i pravde ili u interesu stranaca, elitističke struke i nevladinog sektora? Promene donete u januaru 2022. godine predstavljale su ozbiljan rez u dotadašnjem ustrojstvu pravosuđa. Narodna skupština više ne bira sudije i tužioce, već su za to nadležna 2 stručna pravna tela. Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva, čiji sastav čine pretežno pripadnici struke. Sudije su dobile doživotni mandat bez probnog perioda, a većinu u savetima koji ih biraju čine same sudije, što ukida bilo kakav direktan uticaj političkih stranaka. Ove mere iznuđene su delom i spoljnopolitičkim strateškim ciljevima. Evropska unija, Savet Evrope i Venecijanska komisija godinama su ukazivali na to da politički uticaj na pravosuđe mora biti ukinut. One su u duhu evrointegracija predstavljene kao preduslov za otvaranje novih poglavlja i signal domaćoj i stranoj javnosti da Srbija ozbiljno shvata vladavinu prava. U tom smislu, čak i najviši predstavnici vlasti u Srbiji, poput predsjednika Aleksandra Vučića, govorili su da je vlast u Srbiji sama sebe razvlastila, čime je položila ispit zrelosti jedinstven u svetu. Ovakvi koraci bili su razumljivi i u svetlu naše novije pravosudne istorije. Još uvek sveže sećanje na 2009. godinu i politički motivisano otpuštanje sudija i tužilaca od strane tadašnje vlasti Demokratske stranke bilo je bolan podsjetnik na političku zloupotrebu pravosudnog sistema. Ta greška nije smela da se ponovi. Vreme buđenja i aktivacije. Kao što često biva, dobre namere ne garantuju dobre posledice. Tek što je novi sistem počeo da funkcioniše, pokazali su se njegovi limiti. Umesto depolitizacije dobili smo situaciju u kojoj sudska vlast više ne odgovara nikome, a radi šta hoće. Struka je preuzela kontrolu nad sopstvenim delovanjem, ali bez mehanizama narodnog nadzora, bez institucionalne odgovornosti i, što je najgore, bez osjećaja pripadnosti državi. Najvidljiviji oblik delovanja ovog odnarođenog dela srpskog pravosuđa jeste selektivna primjena pravde, posebno tokom politički napetih perioda u poslednjih 7 meseci. Meni je vrlo nekako bilo simptomatično da i u ovim studentskim protestima sada vidimo taj dualitet, da vidimo nekakvu težnju za selektivnom pravdom, da je drugi zahtev studentski da se jedni ljudi procesuiraju, a treći zahtev je da se jedni ljudi amnestiraju za krivična dela ili prekršaje koje su počinili ili za koje su osumnjičeni, odnosno optuženi. Povremeno buđenje spavača u pravosuđu je postalo sve učestalije, a tempo je diktiran spram veštački tempiranih društveno-političkih kriza, kao što je ona iz maja 2023. godine nastala posle strašnog zločina koji su zadesili našu državu. Njihov rad u ovom periodu se najbolje oslikava kroz direktno učešće u procesu kriminalizacije i dehumanizacije predsjednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.
Karikature u kojima je šef države predstavljen kao najveći zločinac 20. veka, Adolf Hitler, redovno su publikovane u dnevnom listu Danas, a pored ovakvih gnusnih sadržaja i brojni otvoreni pozivi na njegovo ubistvo od strane opozicionih aktivista poput Srđana Noga, Srđana Škora i Milovana Brkića, ostajali su bez reakcije sudstva i tužilaštva, ili je reakcija dolazila tek kao posljedica ozbiljnog uznemirenja javnosti. Znači, pravi se potpuno jedna inverzija svega, spinovanje i zapravo oni koji su sprovodili revoluciju, baš kao u vreme komunizma. Super je što sam ubijao četnike i što sam, ubio, nekoga kog sam ja uperio prst da je Nedićevac i slično. Zašto? Pa ja sam neka buduća nova vlast ili sam nova vlast, ja imam pravo da ubijem koga hoću, a koga smatram da je naravni neprijatelj. Sve to je predstavljalo bitan element za pripremu obojene revolucije, kojoj svedočimo na našim ulicama punih 7 meseci. Ovaj proces dehumanizacije pratio je po intenzitetu isti proces kriminalizacije najviših političkih predstavnika naše zemlje. Mnogobrojne fabrikovane afere kojima su potporu davali od države odmetnuti tužioci i sudije, bitno su uticale da se stvori atmosfera u kojoj je čak poželjno lišiti života predsjednika Aleksandra Vučića. Afere za koje je naknadno dokazano da su bile fabrikovane, poput Jovanjice, Savamale, Beograda na vodi, predstavljale su permanentnu fazu buđenja spavača. Tako da smo došli u tu neku vrstu nove normalnosti. Član 54 koji zabranjuje bavljenje politikom je nažalost postao samo mrtvo slovo na papiru. I opet mislim da za to glavnu odgovornost nose kako Visoki savet tužilaštva, tako i Vrhovni tužilac, a o radnim telima, odnosno disciplinskim tužiocima, da i ne govorimo, jer je trebalo reagovati na vreme. Oklevanje, nedostatak lične hrabrosti i ćutanje u situaciji kada ne treba da se ćuti nego da se reaguje su nas upravo i doveli do ove situacije u kojoj smo sada. A plodno tle za to su predstavljale pre svega ove postojanje ustavne promene. Posle uigravanja u navedenom periodu usledila je njihova definitivna aktivacija, jer je došlo vreme da deo sudija i tužilaca vrati dug svojim mentorima za izdašne nagrade koje su dobijali u prethodnom periodu. Okidač za početak ovakvog delovanja predstavljao je pad nadstrešice. Pogodno tlo je konačno kreirano. Njihovo delovanje u okviru trenutnog pokušaja sprovođenja obojene revolucije ima 2 vektora. Prvi se ogleda u protekciji blokadera koji već 7 meseci sprovode na našim ulicama nasilje najgore vrste. Drugi je sankcionisanje onih građana koji žele da se slobodno kreću, studiraju, pa čak i politički deluju, odnosno iskažu svoje stavove. Sva ona prava koja su zagarantovana Ustavom moraju da se onemoguće, jer je anarhija drugo ime obojene revolucije. Ne može se grešiti na taj način što vam oni traže jedan segment, jednu pločicu u mozaiku za koju vi vidite na njoj neko šaro, ali ne znate što znači. Međutim, kad se ona stavi u mozaik njihovih namera, da ti razvlaste državu, da ti razbiju iznutra, da razgrade, da stvore uslove za potpunu anarhiju, kad tu staviš pločicu, ona potpuno zatvara čitavu priču. A to je u ovom slučaju bilo ustavno-pravne promene. Izdvojit ćemo samo neke od mnogobrojnih slučajeva u kojima je odmetnuti deo tužilaštva i sudstva, mimo zakona, stao u zaštitu boljševika, a drakonski kažnjavao običan narod. To je model koji se primenjuje od samog početka, tačnije već puštanjem na slobodu huligana koji su 5. novembra demolirali gradsku kuću u Novom Sadu, zdanje staro 130 godina. Među izgrednicima se tada našao i opozicioni aktivista iz Novog Sada, Miša Bačulov, koji je po sopstvenom priznanju ispraznio cisternu fekalija u centru srpske Atine. Sa druge strane, u predmetima eklatantnih primjera sprovođenja nasilja koji su dodeljeni u rad sudijama ili tužiocima koji časno obavljaju svoj poziv, usledilo bi direktno vršenje pritiska na njih, kroz javno targetiranje, društveni ostrakizam i na posledku fizičku blokadu zgrade suda i tužilaštva. Novi Sad je tako postao sve učestalije mesto nasilja blokadera nad običnim građanima. Nasilja koje je ostajalo bez kazne, zbog odmetnutih delova sudstva i tužilaštva. Boljševici nisu prezali ni od toga da najbrutalnije napadnu i naše najstarije sugrađane.
Javnost Srbije zaprepastio je slučaj fizičkog napada na baku Mariju Dućak, koja je u januaru ove godine bačena na pod od strane Natalije Petrović i ostalih članova pokreta Kreni promeni Save Manojlovića. Tom prilikom baka Marija je završila u urgentnom centru. Drugi šokantan slučaj nasilja dogodio se u martu mesecu, kada je još jedna starija gospođa doživjela linč, samo zato što se ne slaže sa politikom nasilja koju sprovode blokaderi. To je nečija majka, snimljeni smo. To je nečija majka, alo. Alo. Sram te bilo. Utisak stvarne moći ove duboke države ostavlja i nedavni slučaj u Novom Sadu kada je uhapšen stariji sugrađanin samo zato što je želeo da mu se omogući ustavom zagarantovana sloboda kretanja. On je prvo napadnut od strane blokadera, profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Miloša Jocića, a potom i uhapšen od strane policije, gde su i pripadnici MUP-a stali na stranu anarhista. Nasilje se u kontinuitetu sprovodi i na novosadskim fakultetima. Svojevrsni fašistički linč koji je doživeo dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patrik Drid, a koji je ostao nekažnjen, pokazuje stepen zaštite koju uživaju blokaderi. Još jedan u nizu slučajeva koji razobličava stvarno lice izvršilaca obojene revolucije jeste brutalan napad na studenta Miloša Pavlovića, koji se zajedno sa svojim kolegama u Pionirskom parku bori za njihovo ustavom i zakonom zagarantovano pravo, povratak na nastavu i slobodno pohađanje fakulteta. Dok su mirno sedeli u jednom beogradskom kafiću, postali su meta razjarene grupe anarcho-blokadera. Okruženi, vređani, gurani i udarani, u atmosferi koja podsjeća na fašistički linč, ovi mladi ljudi postali su žrtve fizičkog i psihičkog nasilja, samo zato što ne podržavaju nametnutu anarhiju, koja već mesecima ostaje bez sankcije. Tužilaštvo na ovo ćuti. Sudovi okreću glavu, a institucije zarobljene od strane duboke države više ne štite građane, već progone pravdu. Tako, umesto da budu zaštićeni, studenti koji brane red i ustav postaju meta, u uslovima koji prestaju da budu politička borba, već otvoren lov na sve koji misle drugačije. Eto, imamo još jedan ekstremni slučaj. 24. januara 2025. godine, kada je od strane blokadera bio proglašen onaj famozni generalni štrajk, koleginica koja je tog dana bila dežurna je učestvovala na protestnom mitingu koji se održao ispred Palate pravde glavnog ulaza i čak postoji fotografije o tome gde dežurni tužilac zajedno sa još nekim licima stoji na protestnom mitingu ispred glavnog ulaza u Palatu pravde. 2 sata otprilike nakon toga dešava se situacija u ulici Jurija Gagarina. Devojka koja je upravljala vozilom prvo je bila zaustavljena, pa je onda krenula. Kako stoje stvari, razlog za to je bio što se očigledno spetljala sa automatskim menjačem i kad je od nje bilo traženo da vozi nazad, ona je ubacila u prvu brzinu, odnosno u drive, nije procenila u kojoj brzinu je menjač ubačen, u kojem položaju menjač ubačen i zbog toga je vozilo nekontrolisano krenulo napred. Kad je dala gas, povredila je, kako da kažemo, 2 ovih redara koji su navodno obezbeđivali taj skup, od kojih je jedan zadobio teške telesne povrede, a drugi lake. Ista ta koleginica koja je tog dana bila dežurna i koja je već učestvovala na tom mitingu u formi ćutanja, šta ja znam, kao neke odavanje počasti žrtvama nasrešnice u Novom Sadu, kvalifikuje delo kao pokušaj teškog ubistva. Naravno, nama pravnicima je jasno da se to krivično delo ne može uopšte kvalifikovati na taj način, već da je bilo potrebno pronaći neko drugo krivično delo iz spektra našeg krivičnog zakonodavstva. Primer duboko uznemirujućeg funkcionisanja odmetnutog dela pravosudnog sistema jeste i slučaj napada na novinarku Informera Draganu Ćendiću Kosijeriću tokom održavanja lokalnih izbora. Iako je reč o organizovanom i brutalnom napadu u kome je novinarka zadobila povrede ruke i glave, trojica izvršilaca, Miroslav Mitrović, Uroš Veselinović i Lazar Erčević, su uprkos jasnim dokazima pušteni na slobodu. Sud u Užicu je 2 puta odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora, čak i nakon što je jedan od osumnjičenih pobegao preko granice, a zatim se vratio u zemlju, što nedvosmisleno ukazuje na rizik od bekstva i uticaja na istragu.
Umesto odlučne reakcije pravosudnog aparata, dobili smo još jednu sramnu epizodu u kojoj nasilnici bivaju zaštićeni, dok se oni koji se bore za red, istinu i ustavom zagarantovanu slobodu sistemski progone. Ako je napad na ženu, novinarku, u izbornoj noći nedovoljan razlog za pritvor, onda je jasno da više ne govorimo o nezavisnom pravosuđu, već o institucionalnoj kapitulaciji pred terorom obojene revolucije. Najskandalozniji slučaj zaštite blokadera, u ovom slučaju terorista, jeste odluka da se iz pritvora pusti novosadska grupa koja je planirala da 15. marta upadne u državne institucije, na policiju baci molotovljeve koktele i, po sopstvenom priznanju, da sa delovima vojske i pojedinim profesorima Beogradskog univerziteta izvrši državni udar. Ovi boljševici koji su planirali da izazovu građanski rat, u pritvoru su se zadržali kraće od 4 momka koja su branila prostorije svoje stranke. Kada je grupa anarholiberala napala prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu, 4 mladića su ušla u sukob sa njima i tom prilikom navodno slomili vilicu jednoj studentkinji. Navodno, zato što je posle samo 2 dana dotična držala govor na protestu blokadera, a lekarski izveštaj o slomljenoj vilici izdao joj je ni manje ni više nego tast Miše Bačulova. Ne razumem kako to neko može da kaže da se slaže kao sudija da i postoji osnovana sumnja da je reč o ugrožavanju ustavnog poretka, dakle vrlo ozbiljno krivično delo, i da smatra da tom okrivljenom zaista treba odrediti meru elektronskog nadzora u kući, zabrano korišćenja telefona, zabrana korišćenja interneta, zabrana poseta, pa ako je ugrožavanje ustavnog poretka, sam misliš da sve to treba uraditi, pa zar nije logičnije da onda produžiš pritvor, a ne da ukidaš pritvor? Potpuno je neverovatno da su oni pušteni, da se brane sa slobode, tim pre jer jedan deo njihovih saboraca, koji se takođe krivično gone, ali koji nisu dostupni našim organima, baš zato što nisu dostupni, nisi mogu ove da pustiš. To je neka logika, jer mogu da stupe u kontakt s njima, mogu da onda nastave dogovaranje za eventualna krivična dela. Nisi smeo da ih pustiš, a pušteni su svi na slobodu. Bitan generator nasilja koje ostaje neprocesuirano su i društvene mreže, a u prvom redu se tu ističu blokaderi sa Fakulteta dramskih umetnosti. Tužilaštvo uporno ćuti i ne reaguje povodom jasnih poziva na nasilje i kršenje Ustava i zakona Republike Srbije, koje ovi blokaderi svakodnevno upućuju. Brojni građani Srbije koji se ne slažu sa politikom blokadera takođe su proživljavali linč. Svuda od Kraljeva, Obrenovca, Sremske Mitrovice, Čačka pa sve do Niša, gde se i desio svojevrsni progon neistomišljenika po ovom gradu, u kom su u velikom broju slučajeva meta bile žene, prikazan je vrhunac anarhije. Kada bismo uradili gradaciju sramnih i antidržavnih poteza tužilaštva i sudova, visoko mesto bi zauzeo slučaj osvedočenog nasilnika blokadera Mateje Nikolića. Naime, ovaj anarhista, prozvan od strane opozicionih aktivista kao Niška mladost, zaključio je sa višim javnim tužilaštvom u Nišu sporazum o priznanju krivice, u kojem je priznao da je sprovodio nasilje nad gradonačelnikom toga grada, ali je viši sud taj sporazum poništio i tako otišao korak dalje u svom antidržavnom delovanju. Tako blokaderi koji priznaju vršenje krivičnog dela dobijaju superiornu zaštitu, jer sud potpuno zanemaruje čak i njihova priznanja. Dakle, da li su pojedinci u okviru pravosudnog sistema Srbije bili ili jesu u službi pokušaja sprovođenja obojene revolucije? Apsolutno sam mišljenja da jesu. Ako možete onako bestijalno da linčujete ljude u Nišu, da ih jurite ulicama, da ih ponižavate, da ih gađate, da ih povređujete, da im nanosite teške telesne povrede, a da naši pravosudni organi nekoliko sati nakon toga puštaju iz policijskog zadržavanja ljude koji su sve to radili, šta onda da očekujete? Dok se građani koji su se našli u fizičkim konfliktima tokom blokada saobraćajnica privode i osuđuju ekspresnom brzinom, organizatori samih blokada prolaze bez ikakvih pravnih posledica.
Još je skandaloznije to što se ti isti akteri hvale zaštitom koju uživaju u navodno nezavisnom pravosuđu, koje je u praksi počelo da deluje kao zaštitnik političkog ekstremizma, umesto kao čuvar društvenog mira. Kada se pita ko snosi odgovornost za ovakvo stanje, odgovor je zlokobno jednostavan. Niko. Parlament više nema nadležnost. Izvršna vlast nema uticaj. Građani nemaju instrumente kontrole. A pojedine sudije i tužioci, skriveni iza plašta nezavisnosti, deluju kao esnafska organizacija, autonomna, zatvorena i vidno ideološki obojena. Sistem pravde ne funkcioniše u društvenom vakuumu. On, hteo to ili ne, uvek mora biti deo ukupne borbe za državu i društvenu stabilnost, suverenitet i poredak. Upravo zato je od izuzetne važnosti ko i kako upravlja pravosuđem u vremenima političke turbulencije. U uslovima pokušaja sprovođenja obojene revolucije, uličnih blokada, upada u institucije i medijskih manipulacija, pravosuđe bi trebalo da bude faktor stabilnosti i zaštite ustavnog poretka. Umesto toga, ono je postalo paravan za delovanje antisistemskih aktera. Nevladin sektor i delovi opozicije stekli su zaštitu od odgovornosti upravo preko struktura u pravosudnim telima, u kojima struka deluje po ideološkim linijama, a ne po zakonu. U tom svetlu treba se zapitati, zar je zaista borba za nezavisno pravosuđe bila borba da pravosuđe postane saveznik političke nestabilnosti? Zar smo reforme sprovodili da bi naš pravosudni aparat delovao u korist pritiska sa ulice, a protiv državnog interesa? Podržati reforme pravosuđa značilo je podržati vladavinu prava. Ali vladavina prava ne sme da bude u suprotnosti sa vladavinom naroda. Ako se struka izoluje, ako se politički sistem razvlasti, a mehanizmi odgovornosti ukinu, onda nezavisnost prerasta u neodgovornost. A neodgovornost u kriznim vremenima postaje pretnja. Rešenje nije u vraćanju na stari sistem političke kontrole, ali jeste u uravnoteživanju mehanizama. Nezavisnost mora biti praćena javnom odgovornošću. Sudstvo i tužilaštvo moraju biti transparentni, ne samo pred etikom struke, nego pred očima naroda. U suprotnom, pravosuđe će postati elitistički sluga tuđih interesa. Građani Republike Srbije, oni očekuju jasne, merljive kriterijume. Zašto je neko izabran na neku funkciju, zašto je neko napredovao, ali i takođe, kao svako od nas u svom radu, da bude i odgovoran za svoj rad i rezultate svoga rada. Srbija je pokazala zrelost kada je krenula u reforme, ali reforme nisu same sebi svrha. Njihov krajnji cilj mora biti pravedno, efikasno, nacionalno i odgovorno pravosuđe. Ako današnji pravosudni sistem služi više nevladinim agendama i političkim ekstremima nego običnom čoveku, onda je taj sistem potrebno preispitati. U ime naroda. Ne da bismo ugrozili nezavisnost pravosuđa, već da bismo mu vratili narodnu legitimnost. Jer država bez pravde nije država, a pravda bez naroda nije pravda. Ko je u Americi državni tužilac? Ministar pravde. Gde se biraju okružni i državni tužioci po saveznim državama? Biraju i građani na izborima. I itekako vode računa o tome kako će i šta će da rade. Samo to nije dozvoljeno Srbiji. I to vas podsjeti na onu latinsku staru izreku quod licet Iovi, non licet bovi, što je dozvoljeno Jupiteru, odnosno što je dozvoljeno Bogu, nije dozvoljeno volu, što priliči Bogu, ne priliči volu. E pa u toj njihovoj šemi čini mi se da smo mi prepoznati kao volovi, a oni su prepoznati kao bogovi. Na posledku, sve počinje i sve se završava Ustavom. Nemoguće je nakon svega ne zapitati se da li smo kao društvo ili država na raskrsnici istorijskog procesa i razvoja pogrešno skrenuli u neku slepu ulicu. Da li smo na tom putu pratili sve znakove pored puta?
Da li smo možda imali skretničare koji su nas pogrešno navodili? Da li smo ih mi naivno slušali? Da li sistem koji je stvorio ambijent u kojem su ugroženi postulati podele vlasti definisani pre 3 veka od strane francuskog filozofa i mislioca Montesquieu zahteva sopstvenu reviziju? Po slovu Ustava, uređenje vlasti počiva u njenoj podeli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Njihov odnos zasniva se na međusobnom proveravanju i ravnoteži. To su esencijalni segmenti na kojima počivaju savremene države. A da bi se neke stvari preispitale, da bi se neke stvari postavile na zdrave osnove i ujedno otvorilo novo poglavlje, potrebno je možda doneti novi pravni temelj iz kojeg sve proizilazi. Možda. Nastavit će se.